Sledeći govornik je dr. Zoran Ivošević. Ja ću govoriti o političaru koji je svu vlast u zemlji podredio svojoj volji. Poštovani građani i građanke Srbije, Aleksandar Vučić ili Al, kako piše na njegovim izbornim listama, ranije je bio član, a potom i predsjednik vlade. U njoj je imao daleko veća ovlašćenja od onih koja po Ustavu ima kao predsjednik Republike. Valjda je zato u svojstvu predsjednika vlade i rekao da se neće kandidovati za šefa države. Kasnije se međutim predomislio i posle izborne pobjede preuzeo dužnost predsjednika Republike, pošto se je prethodno zakleo da će poštovati Ustav. Kad političar sam sjaše s konja i uzjaše magarca, čini to sa određenim ciljem. Sada je sasvim jasno da je Vučić, preuzimajući funkciju šefa države, slično ovlašćenjima engleske kraljice, bio rešen da zadrži moć ravnu ustavnim ovlašćenjima predsjednika vlade. Zato je kao šef države i poverio mandat za sastav vlade Ani Brnabić, koja je odmah otkrila da joj je on mentor, što će reći vođa, savetodavac, vaspitač, nastavnik. Tako je mentor svojim skromnim ovlašćenjima predsjednika Republike pridodao i kompletnu moć predsjednika vlade, a nije se libio da zađe i ovlašćenja ostalih državnih organa. Ustav razlikuje zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, čije vršenje poverava Narodnoj skupštini, vladi i sudovima. Vučić zbog svoje moći koji ima učestvuje u vršenju sve tri vlasti, najavljuje donošenje i ukidanje zakona i promenu državnih granica, iako je to posao Narodne skupštine. Utvrđuje i sprovodi unutrašnju i spoljnu politiku, iako je to posao vlade. Saopštava ko jeste, ako nije učinilac kažnjivih dela, iako je to posao pravosudnih organa. Pošto se na ovakav način ponaša kao suveren, narušava Ustav po kojem nijedan državni organ, niti pojedinac ne može suverenost prisvojiti od građana koji su jedini njegovi nosioci. Uporedo sa javnom funkcijom predsjednika Republike, Vučić je i predsjednik Srpske napredne stranke. A po Ustavu politička stranka je udruženje građana, a kao takva ima položaj i karakter privatno pravni. Otuda Vučić obavlja njenu funkciju u sukobu sa njegovim privatnim interesima, što je opet suprotno Ustavu. On te interese zadovoljava kad nalaže ili pristaje da se njegovo ime nađe na izbornim listima za posrednike i odbornike, da se službena vozila nosilaca javnih funkcija stave u funkciju interesa njegove političke stranke, da se državni, pokrajinski i lokalni resursi na bilo koji drugi način koriste
van okvira namene. U takvom sukobu interesa je i njegov angažman u kampanji Budućnost Srbije, jer je u njoj javnu funkciju državne servise koristi interese stranke na čijem je čelu. Ovakav sistem i ovakvo stanje u podeli vlasti suspenduju vladavinu prava. Taj princip kao opšte dobro svake demokratije zahteva da nosioci vlasti svoje ovlašćenja vrše u striktno određenim pravnim okvirima, da se taj okvir ne poštuje tamo gde toga ima vladaju ljudi na vlasti, a oni slede vlastite interese, nagone, strasti i druge lične porove. Kada vladavine prava nema ni pravne države u kojoj je vlast na svim nivoima počinjena pravu, a bez te počinjenosti opet nema ni pravne države. Vučić remeti Ustav i u drugim oblastima, da pomenem samo Kosovo i Metohiju, da pomenem penzionere, da pomenem pravosudni sistem. Ali ovim se ne iscrpljuju sve mane o Vučićeve države. Nju opterećuju izborne makinacije, korupcija, manja sloboda, stanje u medijima, političko nasilje, lažni doktorati i diplome, odliv mozgova, bespravne gradnje i bespravna rušenja, partijsko zapošljavanje, suzbijanje kritičke misli, kao i razne političke, socijalne, poslovne i ekonomske devijacije. Gospodine predsjedniče Republike, da bi se Srbija vratila svom ustavu i normalnom habitusu, morate učiniti ono što građani na slobodnim skupovima, kakav je i ovaj, traže. To je